Your Excellencies, gentlemen ministries, ladies and gentlemen, dear friends, associates and partners, good evening and welcome to the celebration of the anniversary 70 years of tradition of Elnos Group. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, čast mi je da vas pozdravim za mene u ovom momentu, svečanom i važnom trenutku. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da zajedno obilježimo jubilej Elnos Grupe. Tokom proteklih godina naša grupa je proširila svoj obim djelovanja. Okrećemo se prostoru Evropske unije sa velikim obostranim zadovoljstvom. Otvaramo se prema tržištu Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije. Imamo izuzetno značajne iskorake na poslovima u Švedskoj, na Islandu, gdje se naš tim koji djeluje na skandinavskom tržištu širi. Ali osim Evrope, naš plan je da poslove proširimo i na druge kontinente, prije svega mislim na Afriku. Već sam više puta istakao da kada se firma doživljava i vodi kao što se vodi porodica, odgovornost za reputaciju je velika. Ponosan sam i na način na koji su moji sinovi preuzeli vođenje i upravljanje kompanijom. Zamolio bih da ustanu Borka Torbicu, CEO, Nebojša Torbica, predsjednik nadzornog odbora Elnos Grupe, Branko Torbica, član upravnog odbora i izvršni direktor Elnosa Banja Luka. Wie ich aus den ersten Gesprächen mit Marktteilnehmern feststellen kann, ist Elnos schon heute ein erstklassiger Ansprechpartner im Energiebereich und auf dieser Tatsache kann eine Expansion nur von Erfolg gekrönt sein. Poštovani domaćini, dragi gosti, dragi prijatelji, dobroveče. U ime svakako svoje, u ime svih članova Vlade i premijera, zaista mogu da kažem da mi je neobično zadovoljstvo da budem večeras sa vama i da na najiskreniji način kažem da mi je čast što ste me pozvali da sa vama podelim ovaj trenutak radosti i 70 godina postojanja, jer nemamo mi kod nas u Srbiji tako veliki broj domaćih kompanija koji ima tako velike rezultate i tako veliku snagu iza sebe kao što to ima Elnos Grupa.